Abayobozi b'ibihugu bitandatu byo mu karere ka Sudani iherereyemo bahuriye i Cairo mu Misiri mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru bigamije kugarura amahoro mu gihugu nyuma y'intambara yadutse mu kwezi kwa kane. Tukivuga kuri intambara ibera muri Sudani, ibihumbi by'impunzi zikomeje guhungira mu mujyi muto uri hafi y'umupaka wa Chad, zifite inkuru ziteye agahinda zivuga kuri intambara ikomeje kuzihatira guta ingo zabo. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byabonye video y'abimukira bo munsi y'ubutayu bwa Sahara bari hafi y'umupaka Tunisia ihana na Libya. Umuryango wa Croix Rouge wavuze ko abimukira bahunze cyangwa bahatiwe kuva mu mujyi wa Sifax nyuma y'imvururu zishingiye ku moko zabaye mu cyumweru gishize. Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yasoreje urugendo rwe muri Zimbabwe, aho yasuye ibihugu bitatu byo ku mugabane wa Afurika. Harashize imyaka 11 nta muperezida wa Iran ukorera y'urugendo. Dusoreze muri Nigeria, aho abantu bakangukiye gushaka uko amazina yabo yajya mu gitabo cyandikwamo abantu baciye agahigo mu bintu binyuranye ku isi kizwi nka Guinness de Record. Ni nyuma y'uko Hilda Basse aciye agahigo k'umuntu wamaze igihe kinini atetse kurusha abandi.